دما خوش به بینرین هجا ایرو هفته سبت 2023 روزان روزا سهشنبه امی ایرو حول بدن ده نوا بولتن خویا جهانی ده روشا ارتجا لباکوری کردستان و باندورا به همیال سر باکوری کردستان و ل روجاوی کردستان پیامین کوج سرانسری جهانی دردی که بن امی حول بدن ده نوا 20 دقیقه نوچین خوین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هیجا پشتی 84 سالان ل ترکیه و باکوری کردستان ارتحجا هری ویران کر پیک هاتیه تیوی روش دسر بویری را درباز بونه لی حتی نهاش گلک هریمان قط آگاهی ناین گرتن به میلیونان کس شوا خوش درو لبر سرما و سقم درباز دیکن ل باکوری کردستان جمارا کسین حتی نها جانا خوش دزدانه 3500 کس درباز کرنه یا برینداران جی 21000 درباز کریه لسوریه جی روش جیا باکوری کردستان نزیده کیمتره لدوینا بریده ریخستنا تندرسی یا جهان راگاند کو جبر ارتحج 23 میلیون کس مقدور بونه. مرج بخور باکوری کردستان ترکیه و سوریه دناوا غمه دهشت. اردهجا ناونداوی یا لبازرجخا مرشه به پلی 7.8 و 7.6 بو سدما ولاد گشتی بهجه. به درباسونا دمیره دیمن دردکوین استا ویرانی نشانده ده. اف درجی باجار هاتایه. تبی روشاهی خمساریا رژیم دسلات یا ترکیه جواک به هرس گریه. Hatay Reyhanlı devlet yolu vardı. Burada bir ulaşıma kapalı olan. Alikari Serokomariya Türkiye Fuad Oktay Raghand go hatan ha 3432 kesi jana xwe dest daye. Jimara berindaran jî 21000 derbas kir. Ji kesên jana xwe ji dest dayên li Mereşê 530, Hatay 830, Osmaniye 293, Adıyaman 720, Amed 92, Riha 95, Adana 146, Malatya 166 و Elezîzê du kesan jana xwe ji dest dane. Ji ber bandora zêde ya erdhejê bi milyonan kes şeva xwe ji derve li ber serma zivistanî derbas kirin. Li Sûriyê jî bîlançoya erdhejê giran dibe. Konuştuktan sonra internet çekmedi zaten. 60 lirada gelmedi. Erdheja Godo li bajarê Mereşê ya Bakurê Kurdistanê Rûda bandoreke giran li Sûriye û Libnanê kir. Wezareta Tenduristiya Hikûmeta Şamê îro ragihand got heta niha li bajarên Heleb, Hema, Laziqiya Tertûs û gundewarê Idlibê bi giştî 769 kesan jiyana xwe ji dest daye, 1448 kes jî birîndar bûne. Bîlançeya Wezareta Tenduristiyê tenê herêmên Hikûmeta Şamê digire nava xwe. Desteya Tenduristiya Bakur Rojlatê Sûriyê jê ragihand got ji ber erdhejê li Bakur Rojlatê Sûriyê 6 kesan jana xwe ji dest dane û 57 kes jî birîndar bûne. Li herêmên dibin dagirkeriya dewleta Tirkiyê de 733 kesan jana xwe ji dest dan û 2100 kes birîndar bûne. Bi vê yekê re jimara kesên li Sûriyê jana xwe ji dest dane derdikeve 1580. Eroha 3605 kes jî birîndar bûne. Di vê navberê de rêxistina Tenduristiya Cîhanê ragihand got 23 milyon kes ji erdhejê bandor bûne. Navenda erdhejê li Mereşa Bakurê Kurdistanê bo li Mereşê jê bazarcix cihê ku herî zêde ji erdhejê bandor bûye em li vê wêraniya li bazarcixê tamaşa bikin.
اینها هم بر به آواهی کدیم و دچم نورجی یکی نیرزگار کرنه دست بخواته کرنه سلام دبینن آواهی مرور دبیقی تنی آواکی هلوشیایه یعنی سپیایه لی لما جو انتنا قات جيرا ننجو قاتا بنيتنا قاتا بنيت هلوشیایه و اف قاتا اف آواهیا بله بینرین هجا اف دیمن هری داویه ینج بازارجق آمارا شاکو جه هری زده ارتج باندور لیکری بوم ببینرین خو ببینرین هجار پار وکر او دیمنین حوالی من روزنامه‌وان عبدالرحمن گوک پار وکر بونش خوش بر ویه که ام هما یکسر بری خوددن بازارجقه اولورجی جاره کدن حوالی من روزنامه‌وان عبدالرحمن گوک بمره آماده لعالیه کدن امی به پارلمانترین HDP بریس عمر اوچلان رژیم امی حول بدن روش ارتج مقدورین کو بونه آلیکاریا کوش بوان تکرین جی به و بینرین هجار پار و بکن لیگر بریس عمر اوجلان جی عاجزنه به ام دست بکش گل حوالی خو عبدالرحمن گوک دست بکنش برکو بازارجق یک جه حریما کو حری زیده ارتج باندور لیکریه بله عبدالرحمن هاج کمک به ما دیمنین کو تا جناوا بازارجق کشان دبون به بینرین خورا پار وکر روشا داویا لورچی عملتا گهدارن بله yani her saniye kadar bastı be hevya rızgar kirna kesin godu bin enkazan da ne dedik kemdi be jberwe ki her keliyek بقيمته انها ام لبر اواهيه كنا اواهينا بي اباردمانا لالبو نه دهقاتي بو وهالوشيا بو جدو و اصلا ده تكسي مداخله نكر دو هن ولاتيان كاتشك باواكي ساغ جوي اواهيه در قسم من اواهيه جو نهاون لبشت من دبينن وكسكي نافسرجي جيانا خوش دستابو ويج انكازي در خستبون لبشت رجبركو her kolonok her em bibêjin blokekî betonê giran e welatî nikarbûn bi derfetên xwe evan rabikin amûrên kar jî kêm bûn yekîneyên afadê û êrizgariyê jî kêm bûn li pazarcixê ji ber wê yekê jî ev avahî bi tena serê xwe mabû kesên ku xizmê wan dibîne vê avahiyê de bûn jî li ber li pêşverî vê avahiyê bêçare disekinîn نها وسایت که کار ماکینه که کار وان بلوکینگ گران رادکه و جونا کو دبنی و انکازی ده کسی کو معنی رزگار بکن هولدان هنه تی گوتن کو 7-8 کس دبنی و آواهی ده هیا و جونا گو قنبه بساغی بین رزگار کرن خباتک تی دوماندن لی استفازم ویجی ببیجم نوا و یکینه کنها لبری خباتی دکده تنه کسین کو دلدار هنه یعنی نه کسین پسپور کو کاربن وی کاری بکن و دیسا ام ببیجن کسین دبنی وی انکاز دنه باواکی پروفیسیونل وان رزگار بکن نجوان کسانه کسین دلدارن کارکرن و هاتنه هوارا پازارجخیا بله عبدالرحمن گرتو دنگه دویس از خوازمه که پرزبکی موکته جانی زمان ها او قص آواهی هلوشانه به اردیره بونه یک و بدهان کس به صدان کس دبن کاوری وان آواهیان دنه به کپچه که به دوزره که اف پروژه کوی اف کس جبن وان کاوران ورن درخواستن به چقاسی دریج بکه به وی آواهی یعنی جن بیشین حتی نها لحنبری رفشه هایی حلبسته که به چه آواهی هیا لدشویه که ولاتین کل ناوراستی مانه چه دیکن به وی آواهی اصلنده دست پیک رزگار کرن بله اس باورم پیمندی آمیا لگل حوالی ما عبدالرحمن قطبه بله عبدالرحمن گرتو دنگی مدویسی ما دخواست بطایبتی دنگی ودویسم بله املتا گوهدارن عبدالرحمن بله یعنی بوی آوائی به ماکینین گران دست پیک مداخله دوی نیکرین یعنی دوی دست پیک اف آواهی به گهدار کرین گلو دناو ده جیان هیا آنتونه و دیسا بهن آمورن تکنیکی دوی مداخله بکرین لی مخابن لپازارجق مدید یعنی هن ماکینین گران بکبچهان دکوین نواوان کاولان و نواوان انکازان دخوازن کو خوبگیجی نولاتیه افتشی تشتکی شاشه اصلنده
دعردهجا اردیشه دجی مشوپاند بو لور حیانی روژن داوی گو هیویا جیانی قطب بو نو او ماکینه گران دکبنه دوره جبروی دستپیک دویب آواکی حساس به یکینه پروفیسیونل او کار بمشاندن لی مخابن جبر کو هجمارا و یکینه کو خوگهاند نپازار جغی گلک کما جبروی یکیجی نممکنه بگیجنه همو آواهیا لور ناون جبر کو پازار جغه بدهان حتی بلکیش صدی زیده تر آواهیه گو هلوشیه نهنه لیل وری تنه لچار پنج آواهیه خباتین رزگار کرنه بردوام دکن شخو دو حیانی بر ایوار جی تنه الآواهیه که اف خبات دمشیه بر ایوار کی هن یکینه دن هاتن و لدو آواهیه دن خبات دابونه دست بکرن ببری سبیر دما گو املتاغا گریان جی مدید گو سی چار آواهیه دن جی یکینه بردوام دکن لی گلک کس دبني انكاز عندنا ميناك دو منو تشيك تشيكربو مديمن كشاندبون ما قلتبو لتاغا جنگيز توبل لآواهيا لآباردومانا يوكسول بين جزاروك يازده كس دبني انكاز دنا بله و تكسي مداخله ندكر اب آواهيا قنها ونديمن وينشان ددن پشتی نوچه ما یکینه انگوهاتن یکسر چونه ور ولور خبات دمشینن بوی ماکینه گران وان بتونان دشکینن ev yek jî xetereyeke bi rastî. Ji ber wê divê eslinde destpêkê yekîneyên pispor vê xebatê bimeşînin da ku bi awakî welatiya. Belê Abdurrahman hevalê me rojnamevan te ji bazarcixan got cihêherî zêde cê navenda ertejiya li Bakurê Kurdistanê ya Mereşê te agahî bi binêrî me re par vekirim dibêjin gelekî spas û ji bo xebatxweş em ê hewl bidin di demên pêş de jî ji bo rewşa li Bakurê Kurdistanê careke din. باره بکوین تکلیان آگاهیان بریاوه به رای گشتی هم یا گلی کرد هم جهانی رجی پار و بکن لامنها دخوازن ده همان چارچوبه ده و جاری لگل پارلمانتری HDP عمر اوجلان دوام بکن بريس عمر اس هما ويك جواب برز بكم نهاج خو اولي عبد الرحمن جوك يعني زمان يعني خمساريه كزيده يا دسلاتا رژیم دولت ترکیه لهمبری ارتش هيا يعني بروشا هي اف ارتش انگو کسین دبوان کاولان دمای و چاورن خلاص کردن چاورن درخواستن انگو براستیش دردکی و رژیمی دردکی و دستلاتداری یا جبو خلاص کردن وان کسان هي یا نه مرحبا السلام وحرمت مخابا انا روش گران امل باکوری کردستان جیان دکن لآنا ونو چه خود جی بحثا روژاوا کرل سوریه جی بسدان مروین مجیان خوش دستان هم سرساغی جوان را دغازن مخابا حکومتا ترکیه جبو جیان جبو سیاستا جیان کرنه تجارا رولاخا نلستیه لآنا جی هم ولاتین ترکیه به هزاران مروین ما بن انقاذ دانه نه تنه لرها و ل آمده آنا ناوندا و زلزله بازارجغه البستانه بهتر ناوچهین دیلوک اصلاحیه لحاتای باندورکری سمسور ملتی لودره براستی آنا حوالین پارلمانترین ما دوه خط دانه همش لرهانه روشی هر کلی در باست به مخابن قاداش یعنی جوام روان را تنگ دکل آنا حکومتا AKP و MHP دولتا ترکیه دوه فلاکته دا مخابن نه ارغانیزه بالا و ناکشینه آنا جی خمساریک مزن هیه لگور فلاکتین ولو جی حاضریا خانناک دوه داره اون دیبینن دو از جگوره هاتم کتم آمده هزاران مرو جه آمده درد کتم بده هزاران مرو ماشینه جه آمده درد کتم راه جی به شکلی بو آلیکری سروکومار پر فواد اختای داخویانی ده رایا گشتی را چاپ منی را ده بیجین ایشو آنش حیا سبه برا کس نکه و آوایا لآنا جبو وانج پروژا وانتونهی أنا الودر حكومة دولة لقاد لدردورا أنكازا تونه مروين دلدار مروين دلشويتي أنا الودر دقابتن للأبجي أنا روجناموان جيجو برز عبد الرحمن جيجو بالشكل كي بروفيسيونيل أب خباتا نمشاندن مخابن جبو جيانه اون قاوا داوشن لأب دوزارين مزن أب آلاوين مزن ماكينين مزن مالا جیانه جی ولی را دکل و در امجد شوپینن ل راها جی
gelek mirovê ne jiyana xwe ji dest Belê. em li ber morxan bûn nav malbateke de 6 heb însan jiyana xwe ji dest kir jinek bû se keçika wî û dê nebê wê ji maleke 6 heb însan jiyana xwe ji dest dabû mixabin li ve derê alê devletê de muhatabin tune yani bira tu cara xapandin çe nebit çi bike çawa bibe rêxistinên civakî rêxistina civakê xwe bire bike ve gavê ji hûn dibînin yani ma pazarcık li ve derê pir nedurê rihayê pir nedurê xelfetê belê her xelfetê û bazarcığa 6-7 kilometre heye belê birês Öcalan ez dixwazim wekê jê ji we pirs bikim ha weke we janî ziman xemsariyeke pir zêde ya desthilatdariyê heye yan got ji bo gelê Kurd bi taybetî ev polîtikayên rejima desthilatdar ya dewleta Tirkiye her tim li holê bûn li ser erdê bûn û vêyekê jî dide pêk anîn em naxwazin benên berhev an guan bêjin li ger ev erdhejekê bi vê awayî li bajarekî Tirkiye banan jiyan bêjin li cihekê din man em naxwazin benên berhev lê niha piştî erdheja li Bakurê Kurdistanê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP hema bije seferberî ragihand bi hemû parlamenterên xwe bi hemû endamên xwe hema bije berî xwe dane van bajaran gelon ha tişta ku herî zêde em bêjin HDP wekû Partiya Demokratîk ya Gelan hûn li wir zehmetiyê dibînin çi ye em dixwazin vê ji we hîn bibin li aliyeke din bangawaziya we hem ji bo gelê Kurd yê li Tirkiye û Bakurê Kurdistan û hem jî ji bo yê derve çi ye em ji we werbigirin. Bi rastî hertim nêzîkatiya Tirkiye li hemberî gelan gelê Tirk dibe gelê Kurd dibe ev pîvanên vekevî jî çe nebûye ana dibe bûyera de jî xuya dibe erdhejiya ercişe de jî bi şeklî bû li em jî naxwazin ve nîqaşe bimeşînin li ve dere mirov jiyana xwe ji dest didin li hatayê jî milletên ê jî Ereb hene li ve dere Kurd hene Türkmen nav ve ev de hene mixabin nêzîkatiya Tirkiye ji bo va tişna hertim xuya dibe alê şer de xurte alê dida mixabin destê wan xurte li ji bo lê xwedî derketina hemvalatiya xwe jî nexurte ne organîzeyê hertim çepemeniya xwe re jî şerekî psikolojîk lê dimeşîne ana çepemeniya Tirkiye re vek tiştên ji rêzê xuya kirin didin li ana heya ana gorda xuyanên devletê 3500 însan bi fermî navê wan hatiye eşkerekirin jiyana xwe ji destan bi hezaran bin enkaza re bi 10,000 jî birîndar hatine derxistin bi milyona jî cihê têkevin avayha xwe jiyana xwe berdevam bikin nemaya helbet HDP serî de bangwazî kiribû li hevxwedî derketin îtîfaq alîkariya hevdî vega ve ji her deme bêtirê jî heme navçeyên me bajarên me rêverberiyên bajarê me avahiyan da jî alîkarî te kom kirin vega ve jî li Cizîrê serê sibe di tir di erebên mezin tirên mezin e berî xwe bidin meletê li ji bîngolê alîkarî çêbibe ji reha alîkarî çêbibe ji bo ev xeta em dibêjin meletî û Semsûr û Maraş heya Hatayê pir giran hatiye şandin ji bo vada jem alîkariya xwe di domîn bangwaziya me helbet de alê diaspora ji milletên me li Awropa li metropolên Tirkiye an ji li welatê de jiyan dike dibike xwe nikarin bigênin ve dere ama bi alîkariyên xwe bi xebata xwe karin piştgirî bidin ana ev milletên di zor û zehmetê de jiyan dike çünkü ev avahîna hatin xerabkirin însanê ji vir sax jî derketin ana cihê xwe jiyan bike alavên van gişt ve avahiya da hata helveşandin helveşiya xerab û ji bo ve alîkarî lazim e partiyên me û temsiliyeta me li her dere heye ê îmkanê wan defreta wan hebe karib bataniyê xwarinê ve xwarinê va tişna bînin avahiya me em ê jî bi vî şeklî bigînin cihê herî zerar dît ji ve erdheje em ê xebata xwe jî bidomînin em ê li hevxwedî derkevin tu çare tune yani Kurd îtîfaqa xwe bimeşin e li hevxwedî derkevin bangwaziya me ji de hemî cîhanê yani lazim e çavê cîhanê jî li ve dere be dibikî ev hejmara miriya jî hergî here zêdetir bibe ji bo ana diro serra derbas bûyî demek pir dirê serra derbas bûyî mixabin ev ihtimala bin va enkazara saxderkitin jî
لدیسا جی هویا ما دوام دکه بله. حوالین ما و ام دخبتن لازم ام بخبتن جی ملتی ما برا بالا وان لبر بد چاوی وان برا سر کردستان به جبو آلیکاری جی بانگوازی ما بردوامه. بله. برای عمر جلان پارلمانتری پارتی دموکراتیک گلان یا HDP بانگوازی و هر وها روش و ارتجال لباکوری کردستانی به رای گشتیره پاروکیم دویشن جبو بجدار بنا و ام گلک سپاسیا و دکیم بریس عمر جلان ام جاره کدن هم جبو خواه هم جبو و جبو توایی گلی کرد ده شخصی کسین کو جیان خوش دزدانه ده سرساخی جمال باطن وان رد خوازن او دبیجین هیویا کو کسین کو دبن کاولان دمانه دزوترین دمیده ورن خلاص کرن. بری بینرین هجا به آوای امجد گیجین داویا نوچین خوین جهانی کو طیبت ایروج براوش با کوری کردستانی موقتان دبو دبیجین حتی صبح جاری کردن ورن پیشیا و ببینن دنا و خیر خوشیده هر شاد بختار بن.